Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-5 halaman pertama. Kata Bu Ros, saya siap diomelin sama Pak Ari, disentak-sentak ya tenanawan. Yang penting pinter. Sok mangga tadi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamad Alhamad walhamad walhamad ma'alhamad ma'alhamad bilhamad bilhamad. laqalhamad. Nah ya suaranya sekarang menjadi indah. Suara Bu Yusufnya kemana ini teh? Alhamdulillah udah berubah. Ada alhamdulillah ini ada perubahan. Alhamdulillah Juga ya. semakin bagus. Nah gitu harus ada perubahan ya. Yuk. Iya. Lakal hamad. Wal ard. Wal asar dulu. Wal asar ini. Astagfirullahaladzim. Maaf. Iya. Wal asar. Wal asar. Wal fajar. Wal fajar. Bil fatihah. Bil fatihah. Bil fatihah. Bil fatihah. Kemudian. Fil kitab. Fil kitab. Bil islam. Bil islam. Wal iman. Wal iman. Kemudian. Batasin Pak. Batasin, iya boleh. Kelihatan. Mangga. Nah iya Neng. Wal itu ya am. Wam. Am. Wam. 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 Wam ro'atuh. Wam ro'atuh. Astagfirullahaladzim. Wastaghfir. Iya. Wastaghfir. Wastaghfir. Kemudian. Waqtarib. Waqtarib. Bismik. Malqari'ah. Wal'adiyat. Wal'adiyat. Sama ya. Kemudian. Iya. Bil marhamah. Fil ard. Alal afidah. Katasin. Kemana? Kayak jahe. Yang mana paling bawah ya? Iya. Fil jahim. Lil kafirin. Wal musyrikin. Kemudian. Yuk, ini matobi jadi pendek karena ketemu huruf mati. Ya. Maktasabat. Maqtatalu. Fil ard. Sayubtiluh. Wa maqami. Wabil akhirah. Wadil. Wabil.
Wabil, Wabil. Pak. Wabil, iya. Ini kuadil. Wabil, Wabil. Pak. Lagi Iya, ya. enggak. Lagi. Wabil akhirah. Si teteh mana kalau mau wae permen. Wabil. Astagfirullah. Wabil. Emang Wabil. nenek. Wabil. Atau gitu-gitu teuing, Pak. Nyente. Gitu-gitu teuing alhamdulillah. Cuman wae. Ayo. Wabil akhirah. Wabil akhirah. Minal ghaid. Minal ghaid. Wal afidah. Wal afidah. Mudginin. Mudginin. Iya. Mud'inin. Mud'inin. Gishawah. Gishawah. Mu'jizin. Mu'jizin. Minal musyrikin. Minal musyrikin. Wa ma'wahum. Wa ma'wahum. Bil mu'minin. Bil mu'minin. Wa mau'izah. Wa mau'izah. Yang ini. Fi tughyanihim. Fi tughyanihim. Wal asal. Wal asal. Kamiskah. Shin. Kamishkah. Jadi panjang ada mad aslinya. Ya. Kamishkah. Kamishkah. Fihasmuh. Fihasmuh. La tu'khidna. Oh iya ya. Oh gitu ya. La tu'akhidna. La tu'akhirna. Jangan ada e-nya ya, jangan ada tu'ahide, jangan la tu'akhirna. La tu'akhidna. Pinternya itu juga keselak gitu. Aduh. La tu'akhirna. Kemudian Gufronak. Iya. Ya, selanjutnya atau next. Teruskan. Yuk, Amina. Ke Amina itu kalau dihentikan jadi amin. Ini tulisannya, ini bacaannya kalau dihentikan ya. Enggak sok. Amina. 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 Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu. Jangan Amina, jangan gitu ya. Iya betul. Jangan acara teh rosker budak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kompak nih. Itu berarti Pak Ustadz ngalaman ya. Iya itu kompak nih katanya. Atau tuh kompak paling sholat berjamaah. Jadi setiap kita kompak sholat, amin itu malaikat ikut aminin juga. Tapi itulah ulah lagi sholat kayak gini teros ke urang kan bahwa teh ngajar di semeanya. Cek saya teh. Ali sholat kudu berjamaah. Terus anu hiji teh. Cenah malum budaknya nu hiji teh kalah utek-utekan we goyang-goyangan gitu keur salat teh cek sabelah teh teteh ulah goyang-goyang cenah salat teh batal gitu cek sabelah teh ulah ngomong mana batal salat cek hiji teh untung urang mah teu ngomong sarua kabeh batal ampun kayaknya nu kitu
Iya, eta mah. Yalah. Eta beban ikut tega dua ilmu gitu tanya. Mohon. Gitu. Anta kudu pakai ilmu Mohon. ibadah teh. Ayo teh. Oh iya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in. Nasta'in. Muhtadin. Muhtadin. Ainal yaqin. Ainal yaqin. Waturi sinin. Watu. Oh iya. Panjang. Waturi sinin. Waturi sinin. Yakzibun. Yakzibun. Mustahzi'un. Mustahzi'un gitu teh. Iya, mustahzi'un. Ya. Raku badan gede ada atau bisa. Hadada. Ayo orang mah badan gede sesuai hanya bisa. Mustahzi'un. Iya betul. Ya, apuntennya ulah jadi hati. Mustahzi'un. Bukan ulah aya desahnya. Kalau aya desah kan latihannya gini ya. Kalau H kecil latihannya alhamdulillah desah ya. Alhamdulillah. Kalau H gede alhaakumut. Alhaakumut. H gede hadada ya. Gitu. Ayo teruskan. Mustahzi'un. Gitu. Kena aya tenan naon heula. Kitu we nya. Mustahzi'un. Daripada stres mikiran H kayak jadi tepuguh pikiran ada. Astagfirullahaladzim. Aku mah bisa senyumin aja Pak lah. Nah, ya dinikmati aja lah. Kayak butika tuh dinikmati aja gitu hidupnya. Sabar. Betul. Terus. Aya teh tika, ka teh tika nya aya nama. Oh, aya Lilis karantina juga tuh. Itu aya tuh. Biar Dede semangat cenah. Semangat teh. Ya Dede Lilis ya. Kita ke Sami udah terpana jadi nggak mau ke saya lagi. Tenan naon lah. Hidup ada pilihan. Sok. Mana Pak? Eta Mu'ridun. Oh iya. Mu'ridun. Muslihun. Fil uqad. Iza hasad. Terus. Fitadlil. Bagus. Jangan pitodlil ya, ada yang baca pitodlil. Jadi dia mikirin do-nya. Tanya di o-ken juga kan sedianya. Ini huruf Sunda, ini huruf Jawa, jangan pitodlil. Fitodlil. Kemudian. Ashabil fil. Yakhtalifun. Minal mumtarin. Ya. Terus? Next apa? Yang Arab-Araban mah geus di luar negeri mah nek wae, neke sok atuh. Atuh naon atuh selanjutnya? Orang Bandung. Lagi ditungguin. Belum digugat-gugat. Terus Wakau. Kau dan aku suka den kau. Kau jangan kau. Wakau. Wa qaumuhu malana abidun. Wa qaumuhu malana abidun. Kemudian. Wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma bainahuma la'ibin. Zalikal fawzul azim.
Dzalikal fawzul azim. Kemudian Kadzalika najzil muhsini muhsah. Muh ya Pak ya, bukan ya muh. muh. Bismillah. Ya muh. Kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika najzil muhsinin. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Kemudian Ke atasin Pak. iya nih fil adabi fil adabi mushtarikun. Fil azabi mustarikun. Mushnya kurang mush gitu, kurang anginnya kurang nyosh. Kurang ya? Ya. Fil azabi mustarikun. Fil adabi mushtarikun. Kemudian Malakum la tanasurun. Tanasurun ya. Tanasurun. Malakum la tanasurun. Pak minta lagu mending diajarkan lagu tuh Pak. Kenai gampang. Bapak kudu dilagukeun kek abi didangu. Iya, mangga. Latihan lagu mah eta teh Atin. Iya. Nggak lagu rame teh Atin mah, nggak lagu rame. Oh gitunya. Pinter teh Atin mah. Kalau nggak lagu teh Masya Allah sampai bercucurkan air mata. Penuh penderitaan. Iya, jadi maksudnya menikmati. Jadi menikmatkan saya bilang gini, baca Qurannya harus menikmati. Dia ingat penderitaan dia gitu. Jadi sedih gitu. Sampai bercucurkan air mata, Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Malakum la tanasarun. Kemudian Aksaruhumul. Wa aksaruhumul. Wa aksaruhumul fasikun. Wa aktsaruhumul fasikun. Itu waktu Pak. Sok atuh mangga. Aku diturutkan. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. A'lamu ma la Pak. A'lamu ma la ta'lamun. Ya benar. Ya. A'lamu ma la ta'lamun. A'lamu ma la ta'lamun. Min haitsu la Min haitsu ya. Min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Zul jalalil Zul jalalil. Kita kurang jadi nyol. Jadi biasa aja, jangan terlalu ke dalam. Itu mah jadi dia ngolong lollipop. Oh gitu. Zul gitu. Zul, iya, Zul Jala. Zul Jalalil wal Ikram. Zul Jalali wal Ikram. Kemudian
Watawasau bil shopping, showroom, watawasau. So watawasau bil marhamah. Watawasau bil marhamah. Irama zatil imad. Irama zatil imad. Kemudian. Alhamdulillah. Masya Allah, teros mengaji guys meningkat terang. Iya Pak, AC Pak, angin kan perut makan kosong, terus AC Pak. Ya Allah, menikah yung ngaji ke menit terap, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aduh, Gusti Agung si Rostek kunaonnya. Alhamdulillah Pak, muntah kateram kan bisa pusing. Bisa pusing Pak. Ya mangga tersebut silahkan weh. Biasa aja teman. Yuk. Ya. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna zil autad. Kemudian. Lanjut, Mak. Masya Allah, saking lembutnya sampai saya terpana mau mindahin. Aduh. Ini jadi Masya Allah. Aduh, ya Pak, orang Bandung teh ya atunya Masya Allah. Pak tong gitu abdi mah sok mun dipuji teh sok salah. Ya Allah ya Rabbana. Betul mas seneng ya. Tadi Atin mah dipuji teh seneng malah langsung ngirim. Ampun. Aduh, ya bagus lah. Saya atuh Pak ari kitu. Saya kedah seueur muji. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sok atuh. Fil fulkil mashhun. Fil fulkil mashhun. Terus. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Kemudian Fama lakum kaifa tahkumun. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma kanu muhtadin. Kata lagunya juga Ibit Kiade. Atau Pak, itu lagu Abi lah nyari. Itu naon, lagu sahabat. Ada tuh biasa tuh dah. Atau lagu Butika atau Bu Yusuf gitu naon. Lagu Dede Yusuf. Ada sarua. Iya. Ya gitu dah, terus gitu sih itu nah. Nyata saya tenan. Wa ma kanu muhtadin. Keras. La yuflihul kafirun. La yuflihul kafirun. Terus. Wal khusranul mubin. Nol mubin gitunya. Iya. Wal khusranul mubin. Huwal khusranul mubin. Terus. Bil akhiratihum. Ya. Bil akhiratihum yuqinun. Ya. Bil akhiratihum pendek. Ulah kos kalau mau manggulakan
Enggak gitu sih enggak. Dihenghom gitu merenya istilah Ulah nanya. diheungheuh Oh bener. iya iya. Nya atuh Bil gitu. bil bil akhirati hum yuqinun. Nah, gitu. Iya. Bil akhirati hum yuqinun. Kemudian Wa bagus. hum la yash'urun. Wahum wahum la wahum la yash'urun. Kemudian Bal ajib. Bal bal aj ajib bal ya. Bal ajib tawayas khurun. khorun Khu ya khurun. 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 Iya ya. Jadi jelema teh Iya. ulah sok korun, khorun, Iya. koret. Iya betul. Ka diri sendiri ge koret komo ka batur Koret nya. banget. Keur ngaji ge meuni Khorin. koret. Iya tuh. Ulah. Henteu ai teh Khorun tos mah ya. henteu bager. Teu kalewat. Ah. Hmm. Ieu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ajib tawayas khorun. Eta jalmi narosan. Koret. Eta jelema narosan ka abdi. Cenah eta pari boros teh cenah suara teh meni buleut itu ageng buleut gitu. Aduh ka teh data can ningali Nya abdi mah. jangkung ageng cenah. Agung-agung mangintennya. Mohon. Bal ajibta wa yaskharun. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kada 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 kadzalika kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kemudian Satasimuhu sana sana ya. sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu. Nah, ya suara teh suara lembut gitu kan. Kalau Oh iya. suara Ros lagi Heeh. ngomong, sanasimuhu alal khurtum itu. Kalau Aduh, suara hati kan beda. Nah, aduh. Mbak Aduh. Ros, aku lama menantikan dirimu. Kapan Allah, sampai di asik, Indonesia? Aku mantap. tunggu. Gitu jadi suaranya suara Aduh. dibuat indah gitu loh. Ya. Iya Kalau bener, suara mun buat kalau keur suara buat ngarayu mah nya kalau ini suara lemes. buat bulat belajar sama Mbak Eka tuh Mbak Eka. Iya Oh Pak Ari iya, saya ini Eka di iya iya, Mataram iya. gitu. Ya itu suara bulat. Tapi kalau suara Iya, lembut iya. sanasimuhu Kayak Teh sanasimuhu Tika ya. alal khurutum. Itu tadi ya kumpulkan segala Hmm. penderitaan yang ada terus baca. Jadi membayangkan sedih gitu kayak Atin gitu. Aduh. Aduh. Oh Ya. iya, jadi diresapi ya tetap. Jadi dinikmati. Jadi betul-betul dengan Tangan. hati gitu. Iya. Atunya Hmm. mulai umur 2 tahun untuk ketemu bapak. Udah 20 tahun Hmm. baru ketemu bapak cenah. Udah gitu meninggal Iya, lagi sekarang udah nggak ada. iya, iya Itulah benar. Atin. Sedih. Iya. Aku sedih. Atau sok. Sedih pisan. Sok atuh. Kemanain atuh Pak? Kemana sih Pak? Sanasimuhu alal khurtum ya. Kemudian ini. Iya. Wahadal. Mhm. Wahadzal baladil amin. Iya, eta teh bacanya teh masih kagok-kagoknya. Wahadzalim wadadil. Atau Karagok. dilepas kagok Kumaha tuh? kene. Aya ngelepas sieun ngaganggu Wahadzal kan bobokan. Wahadzal baladil amin. Coba lagi. Jika nu ditahan gitu nya suarana nya. Jadi Kak, itu mah bisa dipahami karena mungkin lagi Mhm. memikirkan tulisan kan masih belum ini ya namanya juga lagi Iya. belajar Teteh. Ya, ya. Mhm. Wahadzal baladil amin. Kemudian Maka bihina ya yes. mhm.
Makanu bihi yastahzi'un. Makanu bihi yastahzi'un. Wa Kemudian ma kana minal mu- mus- musyrikin, orang musyrik. hmm. Wa ma kana minal musyrikin. Wama kana minal musyrikin. Kemudian Ke atasin Pak. humul. Humul yauma mustaslimun. Humul yauma mustaslimun. Siroto sirotokal Sirotokal panjang. iya panjang ya. Sirotokal mustaqim. Sirotokal mustaqim. Iya. Kemudian Kemudian tukar biasa sok ngopi 2 gelas. Nu hiji itu keur Pak nenen, nu hiji keur henteu. Atos. tah di reunan heula. Oh nya atuh Kopi bisi teh. mah. Sok atuh. Nuhun. Ahadan gitu Pak. Ahadan. Abadan. Abadan. Astagfirullahaladzim. Allahu Tuh Pak, Akbar. mata mah udah ngelihat itu teba tapi Ya nahanya gitu. keluarna Makanya gitunya. kan perlu dilatih itu seperti itu. Iya gitu. Teori sama praktek beda gitu ya. Belum sinkron ya. Maka Mata sama disinkronkan. otak. Cara Iya. hati mah eta hayang ngomong ka manehna teh urang teh sayangnya. Nah, Iya benar. ari pas di hareupeun mah Itu urang teh bisa ujug-ujug diucapkan gitunya. lah mending Salah. untuk ujug-ujug jadi Oh gitu ijit ya. we ka manehna teh padahal mah hati mah nyaah gitu tah. Sinkron Astagfirullahaladzim. gitu tah. Kasaha eta teh? Aduh ka eta mah nu ngarasa we meureunna eta. Oh, iya tuh. Abadan jadi abada gitu. Iya. Abadan abada. Kalau dihentikan jadi abada. Mad iwad, Iya. 2 Iya. fata dibaca 1 jika dihentikan. Abadan Mhm. tulisannya, Mhm. abada bacaannya kalau Iya. dihentikan ya. Iya. Kemudian yang bawah. Iya. Iya. Hayo tuh. Yaumal qiyamati wazna. Yaumal qiyamati wazna. Kemudian. Wal adiyati dobha. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Falmuriyati qadha. Oh, can dicarekannya tasjid belum. Oh, ada tasjidnya belum. Lancar wae Betul. mah. Mudah-mudahan lancar ke Lancar. sananya ya. Amin, Jangan kayak Bu Lilis, mudah-mudahan. takut sampai enggak ngaji-ngaji, jangan ya. Iya, mudah-mudahan. Insyaallah bisa lah. Yuk. Amin. Fal mugirati subha. Falmughirati subha. Kemudian Fa'aksaru. Fa'ak. Fa'asar. Fa'aksar. Pasar. Kalau Bukan. Bu Eka bilang ngasar. Pasar. Fa'asar, ya betul. Iya. Fa'asarna bihi naq'a. Fasarna bihi naq'a. Kemudian. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian. Kolak pisang. Kolak candil. Waholak. Ngaji Pak minggu depan. Nah.
Wa khalaqnakum azwajan. Dihentikan jadi azwaja. Itu Bu Oh Lilis. iya, oh iya. Bu Lilis Oh kan iya mau betul. ngaji katanya tapi mau pagi. Gampang jam 9 telepon Pari di miss call. Ya Iya, nanti kan itu. Memang saya tuh iya. lagi masa-masanya kumaha gitu ya. Ngaji itu Masa-masa lagi apa, aduh Pak? nggak tahu ini godaan setannya lagi banyak. Iya, Masya betul, Allah Kak. gitu. Jadi Betul, kalau Kak, jam aku juga. kalau jam pagi jam 9 tuh miss call, Mm, SMS, Pak, ulah hilap ngaos gitu. Insya Allah langsung cepat. Kemarin mah mm, tadi juga saya udah bangun, udah mau siap, mm. ada Iya, tamu gitu tadi teh. iya, iya. Iya. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian Wa waja'alna naumak naumak bener apa? naumakum, Naumakum ya. naumakum. Waja'alna Ya nau, yaumakum yau yau. ya pusing. Eh, Borokokok Nau, Borokok sih. nau kan Nau, yau. nau. Nau, Aduh nau. Gusti Agung. Yuk, Wah, waja'alna mulai cok. mulai pudar. Mulai pudar, konsentrasinya Aduh, kemana-mana. Sok. konsen iya, jadi bagi-bagi tuh jangan tadi. Minasyaitonirrajim. Setannya pergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqna naumakum sabaha. Subata. Ya, Pak. Eh, Ros. Ya lagi. Wa ja'alna Ya. naumakum subata. Iya, iya. Dan tadi iya tapi itu wae borokokok. Iya we. Iya, Pak, iya. Ayo atuh. Wa wa Waja'al. waja'alna naumakum subata. Subata bukan subahta. Subata. Subata, ya. Kalau itu pemain bola Subasa, ini Subata. Iya itu. Wa ja'alna naumakum subata. Yang bawahnya, nggak apa-apa, tadi Iya, latih-latih ya, iya, rekaman ada iya. ini. Terus, Mohon, Pak. Bil akhsiri atau Pak? Bil akhsarin. Bil akhsarina a'mala. akhsarina a'mala. Bil akhsarina a'mala. Kemudian Yuhsinuna sun'a. yuhsinuna sun'a. Kemudian Kanu min ayatina ajaba. kayak dirasa-rasa, disuntik, dibujur. Nyerita. Kumaha macet teh biasa sakit tuh. Lepas ke salah mah teh naon. Paskeun ya nyosok atuh. Salah mah enggak Duka apa-apa. ieu teh geus mulai ieu kan kepala aya. Error. Sok deui Sok atuh jadian deui nya. Ya, sok jadi. Emang putus gitu tadi teh. Jangan deui. Kanu. Kanu min ayatina ajaba. Gitu kan, Pak? Kanu min. Ini lagu sedih ya. Jadi lagu ada lagu suka, ada yang lagu sedih. Iya betul. Jadi cerita nanti pemajukan duit boga, hujan, betul kapan. Gitu ya lah. Tinggal digubuk nya pokoknya mah digubuk mah bala locor. Hujan iris. Sedih ya pokoknya mah. Sedih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu min ayatina ajaba. Latih bisa lah ya. Terus berikutnya. Wazidnahum huda. Kita mah cawerang ibarat sayur asem, sayur lodeh kurang santan.
Ya Oh. gitu. Waj Wazidnahum huda. fasaufa yad'u suburo. Subura. Iya, Subur. suburo. Mm-mm. Fasaufa yad'u suburo. Gitu, Pak. Fasawfa yad'u thubura. Kemudian. Oke. Wa yasla sa'iro. Wa yasla sa'ira. Soalnya Iya, mangga. Atas ya, keundangan terus heula. pusing. Terus error. Terus Bisa error. mikir. Heeh. Ya, Diulang-ulang, alhamdulillah. iya. Ini Insyaallah, baru insyaallah. baru 8 ya. Nanti ke Iya, sini iya. nih, Teh Ros nih ke sini nih nanti banyak tasdid. Banyak belajar Mhm. sama Teh itu ya, Iya, Teh iya. Atin. Teh Atin kan udah Teh ke Atin. ikut 6 Iya, sekarang. iya, Teh iya. Atin, Siap. Teh Usub, Teh Lilis, ya banyak kok, Teh Iya, Tika tuh. iya. Ini Iya, nanti iya. tasdidnya kan innahum kanu Iya, mujrim iya. wa Iya. inna ilaina. Nah, ini jangan sampai Iya nanti kan, saya waktu aku juga sok ulang-ulang, Pak. Cuman mm-mm. ini lagi error tuh. Diulang-ulang ya, Suaranya udah panas. Iya. dilatih. Atau ada kok Iya. saya bikin Ikro 5 rekaman saya sendiri itu ada. Ina. Iya. Ya, Ikro 5 Iya, yang iya. saya sendiri Iya. baca. Nanti kalau sampean, Mhm. kalau Mbak Ros nyarinya Wong susah, Jawa. nanti Iya. saya cariin ya. Nanti saya kirim ke Iya, iya. WA-nya. Iya, siap, siap, Gitu. siap. Jangan Insyaallah. memikirkan yang lain ya. Kalau Iya. gagal, ya jangan putus asa, cari Harus gantinya. berjalan. Gagal Ina. sekali terus menutup diri, menutup hati, jangan. Papa coba deh, Kebahagiaan coba. itu terkadang kebahagiaan itu Mhm. terkadang datangnya di kedua atau di ketiga gitu. Amin. Ya, Iya, betul. tidak Siap, selamanya kebahagiaan itu di yang siap. pertama. Justru yang Pokoknya mah pertama semangat, weh. umumnya Iya, gagal, betul. jarang-jarang Iya, yang enggak ya gitu ya. iya. Tapi Iya, kalau yang ini pertama motivasi buat saya, Pak. ya itu. Iya, Jadi kalau akan kalau kudengarkan berbicara tentang selalu. gagal, saya tuh penuh Iya, penuh orang dengan kegagalan, gagal dan iya. gagal lagi. Saya ke Kan itu Jakarta, satu saya motivasi, Pak, itu mhm, perjalanan hidup. Jadi saya bisa dalam hidup itu mhm, pernah bisa jadi pelajaran. pernah nyervis TV, jualan Mhm, TV, apa ini, iya. pernah itu, banyak Jatuh sekali. bangunnya, Pak. Tapi ternyata memang saya minta doa sama Bunda, sama Mama. Mmm, "Ma, doain saya, hidup saya masa begini saja." Ya, iya betul. kamu berpegang Iya, teguh pada pendirianmu, kalau bisa amin, ikutin Pak. jejak ayahmu. Dan dari situ saya Insyaallah. mulai mulai apa, mulai istiqomah. Ternyata betul, Iya, ketemu iya, juga alhamdulillah. Saya iya. tidak usah keluar rumah, saya di kamar aja. Tapi alhamdulillah Iya, rezeki datang dengan sendirinya. Allah Rabbana. amin, Ya amin. Allah. Saya turut terima kasih Iya, sama bunda saya, sama ayah saya. Tapi sayang iya. ayah sudah tiada. Tidak, iya, 5 iya. tahun yang lalu saya bilang, "Ya Allah ayah, andaikan ayah masih ada, ayah sangat bangga Mhm. dan bahagia." Karena dulu saya waktu di Jakarta Iya, juga lagi iya, pengajian, ayah pasti iya, selalu mendampingi. Jadi kalau ngaji iya. banyak tuh, Insyaallah, ayah pun ikut ikut ngajar, tapi ayah sudah tiada. insyaallah. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Mudah-mudahan. Segala kebaikan Amin saya ya Allah. pahalanya Mhm. disampaikan untuk kedua orang tua Amin ya saya dan rabbal guru-guru saya. alamin. Terima kasih. Iya. Terima Billahi taufiq kasih wal hidayah. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.